достарым, бірге мен Жанболат KZ. Мен бүгін өзім ауылдамын, короче. Қазір достарыма видео бастадым. Амандасын. Гаджеттер. Biz ауылымыздамыз. Ben istedim мен бірге мен KZ Жакон. Ясин сервердемін. Короче, мен өзім достарым. Амандасып жатыр. Видеоны ұнамай тұрып қойыппасыңдар. Мен бүгін өзім бөлмемді өзгертетін боламын. Мына жақта досым менің Тайбак. Ой. Мына жақта бар екен ғой. Нотым бар екен ғой. Мына бізден досымның комнатасы. Тайбектен. Бұлардың ссылкалары описаниеда, мына жақта 4-ші этаж. Короче, новичоктарға арналған 4-ші этаж. Бүгін біз видео сервер жайырбыз. Міне, короче, 4 этаждағы етіп қойыз. Мынау бізден дүкен. Қазір мен кілтімді алып алайын, достар. Ё-моё. Телефон менде. Ясин. Ясинға бақырғанмын. Қазір серверде емес. Кетіммен машинада ұлттап көстесіндегі. Mine kartı güzeldi. Benim giyiliydim. Ay böyle tabak koymuşta yanmaya. Garaj mı geçiyor? Bunları giyiliydim. Buna yapalım. İşte Rahman, bir gaz operatör var. Yasin kırmıyordur. Жителер не болған? Тәңе. Сау бересіңдер деп қойды. Өзім ғой. Мынау NPC-лар. Мына сондай көрді. Алып тастау керек мыналарды. NPC ма көрді. Мына сондай бір бәле. Достар. Біздер мод аттеймін. Ашкин тағып алайын кәз. Ебать келегім сатсам бекен кәз. Телефондан кәз. Телефон.
Bilmiyorum gerçek gaz. Başka başını alayım mı? Saç bilmiyorum. Sıkıcı sattım. Yıldım ağımda gidiyorum ama maşın gerek gelip tamızda. Neyse sambalat. Vaz bana böyle. Gelik aydım hemen. Gelikten çaşak kötün. Normal maşın gerek. Furt'a gittiğimiz var. Osman caksı olayım. Gelik aydım. Ne oldu? Buzul kola verelim. Gittik yiyor. Yedim kalabaya gidiyoruz. Gittim. Ya. Baba. Gittim kalabaya gidiyoruz. Шишка мне говорит баскетбол море. Шишка мини. Ебать баскетбол. Ёшка мана. Кайф поделим, да? Kaçımın üzerine olduğunu yetmez. Henüz bölmeme abzor жасайын старики. Сервер деген кайф екен ғой. Кимбай. Hemen. Komutan ne olacak? Komutan bana ona bir şey koyunca. Ne kaç? İşte istediğimiz kayanlaştık kompa. Dostlar olsun bize bir serverdik. Umudumuz ayakta. Tapaydı.